Icagi cia Kathita ya Rugongo gicigo-ini mbunge kia Manyata kaunti-ini ya Embu ni makenereire utambia wa thitima thutha wa miaka mingi ya guikara nduma-ini ni undu wa wagi wa marua ma migunda. Aikari aya maugite utambia uyu ni umakenetie ni gukorwo ni umahingurire mieke ya mawira, mathomo na kugacirithia miturire yao makiria kiwonjoria. Oho maugite ati mweke ni utumite maiganane na aria angi aria mena thitima na kumandandurira mieke ya gukinyira maundu ma kiriu thengia wa unyihu wa kimuhuko. Kaina bu farasa andu matabitukagirira vakatita ni kuringwa na mathigana, ni kuringwa na mathigana ingi gutemangwa. Na riu ni turakena muno nundu kinya ciana cietu ni iravota kuthoma utuku na akwa ni business ni tukuvota kwiga wira na tukuvota kuthukuma. Thima tweragwo tutingivota kuvewa thitima tondu tutina mataito. Na riu Ngai no aringire ciama ciake. Na vau mbere gutiai undu tungiavotire ka wa thitima ti vathi ti brenda mwana kana kena kuona nya TV ndwe ana thimu kuchanji twachanjaga nja, lakini kuma twekirwa thitima hiyo mambo zote tuko na zenyewe. Tani riu nina project yakwa ni mwambiru ni muguru machine ya nguko. Riu at least riu twina thitima ni tura improve, ni tuna tutie njata tutige twenja muno ni thirikari.